ببونیا هاتنا ججنا جنه و لجر درشمیا جن گیان چانده و جین دکن. فستیوالا ششمین یا ویجه و هنرا جنه جعالی دسته یا چانده الهرم جزیره لباجار قامشلو لدارکت. گلک جالاکی هاتن انجام دان. وک پیشکش کرنا کاری دستان وینه و تابلو جلین کردی هر وها ویجه و چیروک. کمیته آماده کار دزانین. فستیوال در فتکه گوژن کاره به کاری خو پیشکش بکه و جهه خو دجواکی ده ببینه. جنمي بسر أصلا بكرو جلاتي سورجي جي شهباج منتدى حلب الثقافي جي أو جي بجداري في فستيفالي بوني بكاري دستا وكاري شوكاري جي يعني قالك هفالين جين جو نهات بون ناسكرين دوي فستيفالي ده هناك درفتين جو فستيفالي همو جنين دناوا كارو خباتي چاندي دي كار دكن جالي نيفيسي دبج جالي ويجه دبج جالي شوكاري دبج خو إيرو دوي فستيفالي ده قالك هاتن خويا كرين ومشاركات جين جي بر زيادة بون سالی بورین بیتر. فستیوال گرانی دا چاند و کلتورا دوره بریکا پیشکش کرنا کلتورا هر پیک هاته که. زینب جنک کرده بیتشی و هریه کاری خوب ریود به. دبیجه که افکار لجم کردان لهر چار پرچه این کردستان خودی دیرو که کفناره و پیویست ورا پاراستن و ببردوامی هبه. أنا أم هرية درسن بتشيء من لقندي جنوارن رودني الورهاني أم كار دكن أف هريهاني أم دكن طا وأم طاجي دكن كار بي دكن يعني مثلا وق شغلة جلي بريت أو مرشة بريت شيء دكرن توري بريت شيء دكر يعني بي جل شيء دكرن يعني أم قال لك كار بيتينن شو وين وصلتوا؟ گلک چیروک و هلبست جعالی جنان و هاتن خوندن. لگوری کمیته آماده کار دداویا فستیواله ده. ده خلات ورن بلاف کرن. فستیوال دو روزان دوام کر. که اوه 6 سال دار دکوه. و مبس جه بهز کرنا جنیه. که کار به بخواه جیانا خوب ریوه ببه و آلی کاریا مالباتا خوشی بکه. اکرم صالح کردستان 24 قامشلو